ekipi se ovdje Dora s Cruisera i danas smo u Orlando Universal Studios. Woohoo! Universal tematski park je ogroman, a ja sam vas snimila Harry Potter World, Jurassic World i Comic Book World. Naš je cilj bio u 7 sati otići na sve roller coastere. Počinjemo sa Harry Potterom. Ovo nam je prva luka Cruisera i stajemo od 9 ujutro do 4 popodne. Harry Potter svijet je bio doslovno kao ući ravno u knjige i filmove. Ove slike koje se pomiču kao u filmu stvarno su bile genijalne. Tu možeš kupiti i svoj štapić jer imaš toliko opcija. A roller coasteri su bili najbolji na kojima sam ja, ljudi moji, ikad bila. Ja ne mogu opisati koliko su roller coasteri bili dobri i koliko mi nije žao da sam potrošila $350 na ovo, jer smo uzeli fast pass, bila je nedjelja i išli smo preko svih redova i stvarno uspjeli otići na sve. Ovo su neke od mojih reakcija, stvarno nisam mogla vjerovati. Naravno imaš live performere i nastupe. I sve bilo toliko promišljeno do najmanjih detalja da sam ja ostala paf. Na roller coasterima nisam mogla snimati, nažalost, ali svaki je bio nekako drugačiji i imao svoju posebnu čar. Jako su dobro ukomponirali 3D ekrane i 4D experience. Na jednoj vožnji